Bakara siz. Akarases! Fugo! 위원다랑은! 진화점스컵! 이하락!
akarasisi kariyereka imbere y'abayobozi mu njyana y'abahora niyihuta gaciye iburyo iburyo nk'uko twabivuze mbere akarasisi k'uyu munsi kayobowe na Major Frank Kumisiriza. akarasisi njyana y'abahora twese hamwe mbere janob Isibo ya mbere iyobowe na Officer Cadet Steven Karangwa na Officer Cadet Cedric Rwakageyo Gasheija. Isibo ya kabiri iyobowe na Officer Cadet Theonest Niyigena na Officer Cadet Abel Niyonshuti. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Rebecca Mutoni na Officer Cadet Donata Muhayewinimana. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Anakreti Nkubito Imanzi na Officer Cadet Yves Kayinamura. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Albert Ntegeye na Officer Cadet Jean-Claude Manishimwe. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet Rora Imanishimwe na Officer Cadet Eric Niyomurengezi. Isibo ya karindwi iyobowe na Officer Cadet Cedric Niyonase na Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Isibo ya munani iyobowe na Officer Cadet Steven Byagatonda na Officer Cadet Bienve Isingizwa. Isibo ya cyenda iyobowe na Officer Cadet Moses Mugabo na Officer Cadet Patrick Berabagabo. Isibo ya cumi iyobowe na Officer Cadet Emmanuel Iratwumva na Officer Cadet Evarist Mutabazi. Mu kanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro by'icyubahiro ndi bubasabe duhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda.
turasaba muhaguruke guha icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda. Turasaba mwicare.
ibumoso ibumoso yancira intwara manura inkota shyira karasisi karagorora imirongo gaturutse iburyo iburyo gorora. uwo ni rsm wa karasisi warrant officer 1 nsabimana jacques ugarutse gushyira karasisi neza ku murongo nk'uko yabigenje na mbere. akarasisi gorora amasaha y'uburyo gorora komeza 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 amasaha y'uburyo hamwe amasaha y'ibumoso gorora komeza 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 amasaha y'ibumoso hamwe akarasisi amasaha imbere. Karasas! Yandara! Ngul! Isarchi igihugu! Twara! Ibrahim! turirimba indirimbo y'igihugu. Karasisi karanira intwari ibumoso ibumoso shyira karasisi karakuramo ingofero kuramo akarasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda ku baturage b'u rwanda n'ingabo z'u rwanda. Harakaba nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda. Harakaba abaturage b'u rwanda. Harakaba ingabo z'u rwanda. Karasas gofero morob. Karasisi karanira intwari iburyo shyira Karasisi fungura hamwe
perezida wa repubulika mukaba w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda. Bariya basirikare mureba ni amasibo y'abaje kwandika bimwe mu bigize amateka y'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Aya masibo agiye kwandika umubare ugaragaza icyiciro cya 12 intake 12 cy'abanyeshuri basoje uyu munsi, ndetse n'umubare w'ibindi byiciro byabanje mbere. Barandika umwaka w'ibihumbi 2000 usobanura igihe icyiciro cya mbere cy'abaofisiye basoreje kuri iri shuri. Barandika umwaka w'ibihumbi 2025 2025 ugaragaza icyiciro gisoje uyu munsi. Barandika kandi umubare wa 25 25 ugaragaza imyaka ishuri rimaze ryigisha abasirikare ku rwego rw'abofisiye. Abadashoboye kureba neza umwiyereko mwabireba ku mashusho kuri screens hafi yanyu. Murakoze.